دنباش بینرو تماشاورن هجا بولتن آدم جمیر شش یا تایبت بروجاوای کردستان و سوریه از لاب عبدو دجوارا پیشکش بکم ده دست بیکت جی فرمون سرنوچه. لعفرین زویه کی زیتونان جالیه کسی ننات و هات شوطان دنو اندزیارک جالی رژیم و هات گرتن. مالا ولاتیه کی باجار عفرین لگل اتومبیلاوی جالی دربدره که عرب و هات دزین. سرکرده که پیاده دبیجه ارمان جوان گوهرتنا مجیه جواکیه نه گوهرتنا رژیم اسده. وزارت دربه روسیه دبیجه کو کریزا دربدران لسر سینور اردن بداوی هات. جارکدن دنباش بن پیکرین لعفرین روجاوای کردستان جالی گروپین چکدار و هم بردوام هری داویجی دولتین براین هف جنافچای جندرسی ولاتی کیدن لطاقه اشرفی هاتن رواندن اکجوان ولاتیان دبن اشکنجه ده شهید بو. بن پیکرین لعفرین روجاوای کردستان جالی گروپین چکدار و هم بردوام هری داویجی دولتین براین هف جنافچای جندرسی ولاتی کیدن لطاقه اشرفی هاتن رواندن و یک جوان ولاتیان دبن اشکنجه ده شهید بو. جدركة تايبات جا عفرين أشكرا قركو جروبا چكدارين أحرار الشرقية روجا يكشمي بازده تيرمهي قرتب سر مالا ولاتيكي بناوي سامي عبد الرحمن خليل لگوندي حاج حسنا يسر بنافچايا جندير سيفا ولويو برايوي إبراهيم خستن وبن بيكرن مروفي در حقيوان بيك آنين همان جدري سرباركر كوچكدارين أحرار الشرقية إبراهيم عبد الرحمن خليل رفان ولوگو واشكها حبش أو زندان كرن مالو زير دزين وقفل خوديه وان كرن أجر نوچيا كريارا وان بلاو بكن سبها روجا دوشمي چكدارين أحرار الشرقية كوچكدارك بناوي أبو الحكم وان بريفت با إبراهيم سربس بردان ليد همان دميدا برايوي سامي جا أنجاما ليدانو أشكنجايا چكدارين الشرقية دروشكا ما ترسيدار دبو وتفيكو براي خواست سامي وگو هستا نخوشخانين عفرين و إعزازي ليش برتن درستيا ويا خراب جانا خوش دزدا وشهيد بو هر لعفرينا روجاوای كردستاني ولغوري جدركة تايبات جناوا باجاري عفريني ولاتيه كيدن لتاخا اشرفيه بناوي رستم معمو جاليه گروپكا چكدار و هاتا رفاندن و اوتومبيلو پرينوي دست سركرن جاران ويساوي تانها نديارا جدما كو عفرين كتيا دست چكداران ده بدهان بن پیکرن هاتنا انجام دان و تاوی کو ترکیه رادگهینه کو اوی عفرین رادستی انجمن خوجهیب که لیهین بن پیکرن بردوامن هفدمی وان بن پیکرنان تقینا مینن کو چکدارن پیدی لعفرین بریا کو ورن درخستن چان دبونجی بردوامه و بدهان ولاتین سیویل دبن قربانی. علي عمر آرك ده انجام تقینا دوماینان ده لگونده برج حیدریه بسر نافچای شیراوای عفرین روجاوای کردستان ولاتی کی جان خواجه ده و چار ولاتی دنجی بریندار بون لگوری زانیارین آرکه کد انجام تقینا ماینه که چاندی ده ولاتی بناو احمد خلیل حاج علی جان خواجه ده و دمک ولاتی بناو کمال محمد حسن محمد احمد خلیل و محمد علی عثمان بهواره و چون ماینه کدن دوان ده تقیه و ده انجام ده هر چار جی بریندار بون نجارا یکی کوالتی سیویل دبن قربانی ماینن کو چکدارن پیده لگونده وارن عفرین چاندنا کو بدهان جوالاتین عفرین جبر ماینن چاندی جان خوش دزدانه یک زیتونان جالی کسی نناسب لگونده کی نزیکی نافچه راجو یا عفرین هات شوطان دنجه در اکتایبت جار کرا راگهاند کو روژا دوشمه زویک زیتونان لمزرعه رشید یا نزیکی نافچه راجو کو جبیست و 5 داران پیک جالی کسی نناسب آتش شوطاندن جدر هر وها گود کو او دارن ببرن و مالبات سود ددم سالان ده جدیدیت بریادمک گروپک جه الشرقیه اریشی و مالبات کرن و هن کلوپلن و مالیجی دزین رژیم سوریه اندزیاره که کرد که بخواه خلک عفرین روجاوای کردستانیه لسر یاد نبره عفرین و باجار حلب دگرت جدر اکتایبت جناب باجار عفرین جارکر راگهاند که ده روجا سیشم رژیم سوریه اندزیاره کردی بناو عابدین بکرد دما که عفرین بری خودابو باجار حلب او جیش بو چارا سرکرنا روشا خویا تندرستی اخراب لسر گرت و تانها سدما گرتنه و چارا نویسا وین دیاره همان جدر دا خویا کرن که بکر اندزیاره آوا کرنه و دواره شوناواران ده کار دکه
دربدركي عرب خلك جبل الزاوية يه باريزگاه ادلبه كل گند بعدينا يه نافچه راجو يه عفرين نشت جيبو بو اوتومبيلك و هجمارك جپريان جو گند زي و بري خواه دا دروي عفرينه لگوري آگاهين آركي كو او دربدر بناوه منهل فياض عمر ناسنامه ياوي يا سخته يا بناوه قيصر حبيب عمره و لگند بعدينا نشت جيبو بو و ده اوتومبيلك ججوري وان رنگ سپي و ب 4500 دولار جو گند زي کسی کو ونیا منه الفیاض عمر و ونیا اوتومبیل جو آرکر شاندیه کس کریه کو او اوتومبیل و پرایه ولاتیه ریزان رشگیلو برای سیاست مدار زاهده رشگیلویه. اشتهولن بردوام جنوناراتي هرم كردستان یا انجمن اجتماعی کرد سوریه وزارت نفخوی هرم کردستان بریار دا به چهار سرکرنا کشای پنابرین کردستان سوریه ین کو بری خو دابون کردستان سوریه و دی سانجار کدم و گریان هرم کردستان کوان پنابران نتکارین اقامه حکومت هرم کردستان عراقی ورگرن. براستی اف کشیا خطا سور یانجی قدغه لسر پنابری ما اوی کجاری وگرین سوریا و هاتنا و اقامه ندادان وان او کشا الحمدلله نها چاره سر بو بجهود نونرتیا هرم کردستان یا انجمن اجتماعی کردی ما گلک جارا سردانا وزارت نافخو کر گلک جارا سردانا بروبريتي اقامات كر والداويه داوي ما كتابك بوان توجيه كر سي جارا لداویه جناب وزیر باور او بریارک درخست او شخصا سور نما و اقامه جی بدن و تعلیمات جی درکتنا چونج اقامت دهوکی هولری پنابرا همیا و دست به راهشتنا خطا سور ببه لی مخابن هنگی جمار زوره بلکی سره بلکی دوره يعني درنگ بدس اواكوه لنا محتاجي تعقيدات خلاص برياري وزير شخصا سور نما وام خلقي خواب پنابري خلويري بيروز دكن همو كانن اقاماتي خوابن مراجعه جي اقاماتها بكن اوه شامل بونا بلكي جفرو بيفا او تشتكي دي از جفرو بيفا يك هر ديسا خطا سور او بتشتكي دي حتى تاريخي نها خطا سور نما سرکرده که پیدید به جا ارمان جوان گوهرتنا مجید جواکی یعنی گوهرتنا رژیم اسد سنه دهم اندام کمیتا پیوندیان یا پیدید داخلیانی کروجنماوانی دا گوت داخواز وان گوهرتنا دیموغرافیه لی گوهرتنا مجید جواکی یل روژاوای کردستانی پیدید بردوام ادعا دیکه و شورشک پیک آنیه و نافچه کنترل دیکه هفدمی ویه که رادگهینن او هیلا سیمن و شورش وان نلیدجی رژیمیه. ده چارچوبای بجیکرنا نقشه‌های ادنابر هر دو ولاتین ترکیه و امریکایی ده ترکیه دوری خویا 15 لدبر من بجی بریوبر دروکاتی ارکان ترکیه یا گشتی ده داخلیانی که دراگاند کو به هماهنگی لگل امریکا و ده چارچوبای نقشه‌های ادنابر هر دو ولاتان ده ازن ترکیه ده دوری 15 لسر درجه‌های سینوره نابر هر دو دورن مرتال افراد و من بجی ده یا لباکور سوریه بریوبر بریا چند روزانجی انجمن آلشکری من بجی جی راگاند کو داوین چکدارین یپگه جمن بجه و کشیان. لوتکه سروک امریکا دونالد ترامپ و هفشانوی روسی ولادیمیر پوتین باندورک دیار به شویه که اکتیو لسر چالاکیون روسیه دو سوریه دیده دیار کرن بشتی لوتکه هلسنگی دنابرا هر یک جه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین چاودرین سیاسی دبیجن کو باندورا لوتکه لسر روشا سوریه هبو جبر کو پشتی لوتکه روسیه چالاکیون خو اکتیو تر کرنه نها روسیه بنگه که بحواندنا دربدر و بلاف کرنا وان آوادکن ده همان دمیده روشا دربدران لسر سینور اردنه تا راده که چاره سر بویه ده همان دمیده رکفتنا فوع و کفریاجی بریو چو چاودرین سیاسی دبیجن جی کو قوناغ کنوج بو روشا سوریه لگوری وینا روسیه و امریکا دست بکریه. بله تماشاوان هجا هر لسر لوتکه کود نابرا سروک امریکا و سروک روسیه ده هات انجام دان هر وها
داخویانی سرکرده که پیدا دما کود بیجه مبست وان گهرتنا جواکه نه گهرتنا رژیم سوریه یان جی گهرتنا رژیم اسد میوان هر دو بابتان گل میوان ما عبدالرحمن گلو لکولینر سیاسی بهتر شروع بکن ما مست عبدالرحمن دما تباش به دم باش ما مست عبدالرحمن امیج داخویانی سرکرده که پیدا دست بکن دما کو پیدا دبیجه مبست وان گهرتنا جواکه نه گهرتنا رژیم سوریه او یک چواته دل گوریناریناته بخواد باوری آمده بری هر تشتک بناوی پیاده تجاری از ناوی جمل من نبود بل او پککی هیا لسوری او خلقی قندیلی هنم او اگر چه اف پککه بخوا نجی نزیکی سیاستی و نجی طرف صراعی ده تنی عداته و اف قوتن يان تصريحي كود بيجن اظن اللي وك عربي بيجن للاستهلاك المحلي اجر شورش يجبو قهرتنا ما جيبي مع شورش وقت تيكو شورشا وان ياكو او بنام دكن شورشا رجع دس بكري اننا سراجتنا كيبو يعني تشوفوا الشورشات تشوفوا ولديجي كيبو او بخوجي قال لك جارا وحمو جارا متني قال لك جارا نزانم قوتنا برهف بكن ونزانم تشد بيجين معني قوتني خوجي نزانم جبرك بخوا اداتن تو علاقه وبسياستي والريفبرنا سياستي جينينا يعني حتى ممارساتي واي كل رجاء كردستان ابن بامر وباعادات رژیم و هیز ملیشیات ایرانی ایکو پیدا دبن ویدری بخوا يعني بخوا تنفيذ دكن تشتكي وقت دبي اوي كشخره تشيرو قادش يعني تشتكي وان سر حردي ايرو تاني زمان ايرو شر سرانسري سوري نزيكي دوماهيتي نزيكي خلاص بونتي مرحله او قناغه بشتي داعش دس بيدكي اب ادوات حمو نبيكي كتن يعني اب فصائل تشقدار ايكو بشخره بحق الشغلين يعني بكري الشغلين همو كري بكري بون ايكو شخور دولتها اي تركيا او كري كربو اي دولتين خليج او كري كربون اي سوريا او كري كربون اي ايراني اي اب وظيفه فان ميليشياتا اي تشقدار نما ايرو دما بشتي داعشي ان دما بشتي ارهابي دما سياسه الدس بيدكي دما رسمي رسماندنا نتائج عسكري لسر عردي بوي نها نتائج وين وقت بجغرافيا سياسية رسماندن وأز هناك مختلف بورا وقتي هند بيجن مثلا بوتين بوتين وترامب اللي سر روشا سوري نيك روشا سوري باشور السوري روشكا وروجهلاتي فراتي روشكا وروج آباي فراتي روشكا يعني بخوا امريكا يعني امريكا سوريا حموي ناقيك ميزينه يعني وقت دكي مجال يعني وقت دبي بوارد شكلك دفكري يعني كارك بك استراتيجيكي بمشيني يعني عبد الكريم بيجن بوي نارينا سوريا هاتي دا بشكرن ما مستر عبد الرحمن سوريا هاتيا دابش كرين سوريا ايكو بيجي سوريا ببي دولتك مستقبلي اواش خور خونات بيني تاني تشتك هيا لبيد في ان بين الزمان بله قناغا بقوهستني المرحله الانتقاليه بله او مرحله انتقاليه اكو سوريا برش او مرحله بلكي ده صار سوريا انا دولت بي يعني شلاتي فراتي ليامهم ياكو بوتين وترامب لسر اتفاق كريم اوايا امني اسرائيل يعني باشور سوريا لسر باشور سوريا اتفاق بوجبو امني اسرائيل ابا سركيا ياكو ددوي لسر اتفاق ويدر كتنا هيزن ايرانيه ميليشيات ايرانيه شيعة مذهب دفيج سوريا دركرن اف ايران ابا روسيا وامريكا اتفقين مانا داوية في مهاتا موزي لو تكاك هيك نافرا أردوغان وروحاني وبوتين دل طهراني أبا لو تكاك طهراني برسفاو عبدي تجار إيران قبول ناكي سوري دركبي وتجاري أمريكا جي قبول فسكني اللي بيسكني واللي بفكري يعني إيران وين
قبول يعني امريكا وقبول اسرائيل وقبول بكك وهيزن امنيش لباكور سوريا بمن ايران وش باكور سوريا الشاميه ايران شغله ساحل سوريا باش ما مستا يعني اگر ام بحث باش ما مستا نها لسرخه كي روشا كون هال سرته سرخه كي تي انجام دان ایریشن رژیم سوریه لسر درعا و گندوارن و جاری کدن و بدایهاتنا کریزا در بدران لسر سینور اردن اف یک چاوتی خوندن لگوری ناریناته و لگوری ناریناته برجواندیا کدی اف یک او ایو تشتی لباشور شامی یعنی گندوار شامی باشور سوریا چه دبن همی لبرجواندیه دولت اسرائیل دنا وبتيجهشتنا تركيا بقوش شريكة تدبيني وان أو بنابريك ودرد كذن بري واددن إدلبي باكور سوريا يعني تركيا شريكة بيك آنينا اتفاقات روسيا أمريكا مقابلة تنكرنا PKK تركيا ببحر آن وقت بي جخوة بجدار نابي يعني وقت بي تركيا جمعية خيرين نفكرية تركيا آريكارب وارا مقابلة تنبونا PKK باكور سوريا دا باش ما مثلا هات تشاوال هالويست و برجوانديا تركيا سوريا ده تشاوال تخوينه يعني قولي نارينا تا تركيا وتشبك دي سوريا ده تركيا نا تركيا ونا يكش دولة أبد نيرينا مدا ودرباسي باكور سوريا نبي دبرين كردي جبلي عفريني روجهلاتي فراتي هذا منطقة نفوذ أمريكية بين وقت لشكرجهن أمريكي لمنطقين وأمريكا جيب منطقة برنادي وأمريكا سينوري سوريا عراق برنادي لي يعني دبي هنا كيمرو وكنها بينها مغروب بلكي سوريا وقناغا انتقالي ودولتا سوريا وكو دزجهن دولتي بهيلن يعني وكو محكمة وكو مدرسة وكو أفاناوي دزجهن دولتي بهيلن لي هيزا أمني هيزا عسكري سرانسر واللي دبن إشرافة أمريكي دبي وأمريكا يا قال لك مهم في تابلو سياسي وبقهر يعني أبا تابلو سياسي أو لوحة سياسية أمبيجن ياكو إيرو لسر ساحة باكورة سوريا أمبيجن دبرين كردي ده أمريكا محاولات كي بقهر يعني تعاملي بهنك او وقتك التعامل صحوات ركري العراقي تعامل بحشد الشعبي ركر فتركي امريكاوي تعاملي بالنافني دين ربك محاوله بك احزابات شي بك وك حزب المستقبل او الرقه شي او تشكرنا امريكا ما تشكرنا الرجيميه وتعاون قال لك تعبير سياسي جد بيجن بله ماموس عبد الرحمن قال لك تعبير سياسي بيجن بشتي انجام دانا لوتكاد نبرا ترامب وبوتين بيبان وارمانجن قال لك ولاتن هات جوهرتن د سوريا دو سوريا درباسي قناغك نوبيه تشد بيجن سوريا درباسي قناغك نوبوا ناغي قناغي لسوريا والعراق هردو ناغي قناغا بشتي داعش بشتي ارهابيه او مرحله بيها نهايه قال لك جرينجو مهم او بلي ما قلتش بلي نهاجي موضوع ايران زو تسليم نامي ومحاوله بك حتى مالكي سر زمانك وقو انا عراقي بك بنجك اخر ام تسليمي كسيناكن يعني المستقبل سوريا وهي عراقي بهذا جريداية عمليات سياسية لعراقي ولسوريا يك ميدانة يك فرشة يعني يك اطراف السلاحينا هردو بهذا جريداينا إلو روشة هريما كردستاني كون جنبكي يعني امريكا ان هيزين كو عراق دعم ذكرن ان او هيزين كو الجيش الحر دعم ذكرن ان او هيزين ابانا حمون تسليم بون وقت دبيت هيفي دوان دنما ما ديسا غرفة عمليات غهرتنا رجلاتا نابي وكو غرفة عمليات ما باشور كردستاني ما كردستان عراقي بله گلک سپاسش با میوان عبد الرحمن گلو لیکولینری سیاسی با یکی زندیت الگلمه بو زور سپاسش بوش رو اینتا ده چارچوبه بجداری ده برنامه هپوین آرکه ده کالسر اکران آرکه هاتیه بخشکرن حواس عگید اندام ده سیاسی یا هپیمانی نشتمانی اپوزیسیون سوری راگاند کو بردوام رژیم اسد ریگریه لبریو چونا دانوستاندنا دریز دکه و بردوام هولان سرخستنا دانوستاندن درباری چارەسەری کریزا سوریه دیده
آنها تولي نه قناغ جنيف درباز بونه جوانه قناغ جنيفي درباز بوي رژیم تم و تم نخواستی برنگه کی فعلی جدی درباسی مثلا چاره سرکرنا سیاسی وری رژیم دەستپێکێ دە نەباوەەر بوو مەسەلا چارە سەرکردنا سیاسی تم باوەریاوێ مەسەلا چارە سەرکردنا لەشکری هات داخوازێن ئالیگرێ رێژیمی ویان رێژیمێ بەر پێدا حتا ئاستەکی یان vê ev rejîm û serokata wê de serokê vê rejîmê bimîne yan em ê vî welatî bişewtîn. Mixabin bêhtirînê welat hat şewtandin. Bêhtirînê welat hat şewtandin. Lê destwerdana navdewletî aniha me behsê kirî li gelek asta de tiştek navê wê desthilatek Sûrî nehişt. Ew bû desthilatek nav dewletî îro ê hukm li herêmên rejîm li hundirê wê de hene بهتر روس و ایرانی دکن و میلیشیات پیوه گریدای او حکم دکن آلیه روشهلاتی روش آوای فراته حتی بشک جه ترکیه دستهلات الهندره ویده روشهلاتی فراته دستهلاتا فعلی امریکی و فرانسی و بریتانی و خلقک دی پیره دستهلات الهندره ویده کار دکن اف چاره سرکرنا سیاسی بن سها و دستوردانا ناو دولتی آل هندری ویده مخابن حتی آستکی بشکی فرال هف کرنا ناواد جهاتیه گریدان لی ملت سوریان ام ناو لی بکن دستا دانستاندنی آهات پیکانتن رنگین جدا جدا ای اپوزیونا سوری دسپیک حتی ایرو تبلو و دانستاندنات به سر بنگها داخویانی جنیف و سر اساس باوریاوی چاره سرکردنا سیاسی نه باوریاوی مثلا چاره سرکردنا لشکری و کنزان دما تالیه ده حتی او ناوین کومیتا دستوری ما وقت دستا دانستاندنی را دستی نونری جواکا ناو دولتی کرد وقت بنگهک وقت یک اشخالین سرکه در چارچوبه بجداری ده برنامه دیبیت آرکه ده کوشه و بوری لسر اکران آرکه هات بخشکرین جدعان علی سیاستمدار و اندام نونراتی هرما کردستانه یا انجمن اجتماعی کرد سوریه راگهاند که رولا روشنبیر و سیاستمداران ده دست بکرنا شورش سوریه ده هبو لب اوایه کی نراست راسان گو غیر مباشر بو او جی جبر ستما کو رژیم سوریه لوان دکر ام از بجم تجاره تشورش و تتفگر و تلبات به سیاستمدار و روشنبیره گاو نآبید. گنج و خورت و لباطا جعده گریدای بو به مالبات و به کس و به ریخستن سیاسی و ایگو هبون لجعده کردی ده. هگر نتفگرا سیاسی بانا قناعت آمده. طبعا ادیسه دبیجم جبر ظلم و زور و تعده و بندستیه وحتاني نهاجه نجهانا ما في خوا جبروينا جواكا كردي بالتبايي متعدد المواهب وكب عربي دبيجن بحمد تشتي اهتمامات ذكرن يعني سياسية كرد مجبور بو اي حزبي و اي كادر دفابو بنفيسيد جريدة بارتيا خوا بچيبك يعني او نفيسكار اديسان هافينا دوباراتكم ظلمك الزور ليدبو نکاری بو بناوی خو بنویسش ترس مخابراتا جبر گوی کتبا زندان دا و گرتبان او بلیات بانا اما دبیجم حتانی نها تشتاگو هاتی پاراستن ساغلمیا انسان کرد بقضیه وی و گریدان وی بقضیه و برنگه کی ساغلمی وكما مستاذ الدكتور فريد سعدون قلت مثلا جگر خوين هل بس فان بو بس اندامك قيادي بود بارتيا خودجي وبري بارتيا كرديجي اندام بود بارتيا شيوعي دار جيبو وروشنبير جيبو وحتاني مرجي برهمي وينا ايقول جعدا كردي وانها بكارتي وند مكتبا كردي ده زنجين كرنا قال لكي رول و اوا كردي يعني مشاعر واراده كردي وخرطبونا وينا حمج دوفانايا فاكسي جو كاركن دبر قضيه خود ودنا بارتيين كردي جالي خفجي دكتور فريد سعدون راگهاند کوجبر کو سیاست مدار و روشنبیرین سوریه جالي رژیم اسد و هاتبون کدی کرن نکاریبون تروله د دسپیکرنا شورش سوریه ده ببینن داخویا کرن جی کو بویرن ولاتین هریمی باندوره کسرکه د دسپیکرنا شورش سوریه ده کرن
هندره سوری ده یعنی تشتگ بو بهتر گردای به دسالات یعنی کسی روشنبیر بهتر گردای بون به دسالات ام گزانم به سوری جی 1905 و برده به کات چه آستده کات چه yani perwerde de kat bindeste çi de salat edin çi fikru ramane ve de salat hane çi bu ideolojiya partiya bu de salat çi bu yani bana gişa karın leber xwedeynin ge xelk kedî kirin yani hatta ni kesê rewşenbîr hat kedî kirin û beroloji me dît kesê rewşenbîr hebûn Lenderê Sûriyê de bêtir hatibûn kedî kirin berdestê vê de salat hane ji beroloji jê rabûn alav û jê rabûn destek گه بهتر خدمت آوینا وکن نه خدمت جواک آخا و خدمت ملت خواب کن کسی نه هابون دخواستن گه زانستیه که راست و درست درکه جواک او کساناجی بزور خباتا خود کرن یعنی یا بزور نفساندنی خود کرن پرتوک وانا قداغا بون رمان وانا قداغا بون زمان وانا قداغا بون وانا ندشتن که کارمن بند زانی نگاهم ده یا ده دزگهن دولتی بلنده ندشتن گنیزیکایی الوده که بکرن اف کساناجی خود دیتن بندست او رولا مزن نکاریبون دندر جواک خود به خوشک پیرابن یعنی خوشک راجن باری خوب سبب به دسالات هانه که بهتر خلق یعنی ندشتن که خلق دندر وقت بیجی یعنی پیچک جو آزادی کاری خواه بکن اگه اف کاراجی کر هاتن آبتن زندانه یا نچار دمان قدر کفن در وکاری خو من وقت نمونه یعنی سلیم برکات کی وقت کردکی بنابو دنگ یعنی روشنبیر کی مازن نکاری bu döndere Suriye'de bir karihane bakın nekari bu çürük ki dayne döndere Suriye'de jbaro xana çardir gijvede ki beraber ve gijberdeste desalat bu درابیا جبرولو جي وقت قضا كان بيجن انه ولا الرامانه كيا فكره كجبيش ورش راني راهات نفساندن يا هاتا اذاكرن جبوق دس بيبك افقد ما بتشكي جرام بجبر او كسر روشنبيرين مازن جيره خابتين نكاريبون بخابتن بوي سربستيا هانه جبوق بگين استاق شورش دس بيبك جبرولو جي صدم دست پیکرنا شورش سوریه گریدایی بو بهاویر دورا ماوی یعنی بهتر گریدایی بو بدرفت این که بهاویر دورا سوریه دی چیه بند یعنی ای سیاست مدار ما محمد حماج البجم لسر بنا آخذی یعنی ای سیاست مدار گره که جکراسی روشن بیر در که ایمال جمل دندر سوریه ده یعنی نه جم کرداتنی براستی دندر سوریه ده لید هات نارین انو اویا بهتر کسی سیاستمدار روشنبیر جهردو جدایی و پشتی اوی سیاستمدار قد بره خستنی یعنی قدر فتک جیر برد به بخودی دراف به و روشاینای آبوری باش به بهتر روشنبیر دکی خدمت خود عین وقت جمل دسالات ابناری انو چلو روشنبیر دکی خدمت خود دکی آلافش خارجی ربار خستنی هانه جد خواست روشنبیر اشخار بکن دستک و کاری خوبانا بکن جبرولوژی یعنی ابنارین هانه گلکی شاشه چنابه ای سیاست مدار دسالات بالسر ای روشنبیر گرک ای سیاست مدار جکراسی چند دو هنر و روشنبیریه در که یعنی هر دو گرک هف گریدای بن ندوری هف دو بن جبرولوژی روشا إذن رژیم اسد باکور درعیه به تندی توباران و بمباران کرنده انجام ده بدهان ولاتین سیویل جان خواجه دزدان و بریندار بونجه در نخوجه این سوری راگهاندن بشتی که هزار رژیم اسد دو پشتی نیورو در باسی باجار نوابون ده چارچوبه ریکفتن الهباتینه که بسرپرشتی روسی هات انجام دان ولاتی جارا کدن و گریان مالن خو شروع پفتون جارا کدن دست بکرن همان جدران سربار کرن که ایواری باجار نوا راستی توباران و بمباران کتوند به صدان موشک و روکت هات ده انجام ده به دهان ولاتین سیویل جان خواجه دزدان هروها بونه قربانی رخصنا پیامنر بسیونور مترسیا خالی سر جان روزنامه‌وان کل باشور سوریه دمینه نشان داد و داخواست جنته و نیگرتی ولاتین در دورا سوریه کر کوان روزنامه‌وانان به پاریزن خستنك ناو دولتي داخواز جنتاوين يگرتي ولاتين گرانتي دار كر گو اولهيا روجنموانن گل باشور سوريا دمينن جهمي مترسيان بپاريزن رخصنا پامنرن بسينور داخويانيه كده ليستيق بناو 6 و 9 روجنموانن گل هر يك جدر او قنطرا كاردكن راگهاند رخصتنه داخویانی خواده مترسیا خال سرجیان وان روزنامه‌وانان دیار کر گوب گوتناوی اگر ها گو او روزنامه‌وان ورنگرتن یان جی کشتن اگر رژیم سوریه و پارێزگەهێ بگشتی کنترل بکه جبرگو پرانیا وان روزنامه‌وانان بسر اپوزیسیون سوریه ونه
همان رخصتنه دیار کربو گوان داخواز سروک وزیرن اردن عمر الرزاز و یه اسرائیل بنیامین نتنیاهو گود زوترین دمده ری بدن وان روجنموانان دا کودرباسی خاکوان ببن. امیندار گشتی رخصتنه کریستوف دیلوار جی راگهاند بو گو هر دم جمیرک جوان روجنموانان را گرنگه و تکس کر گو بدهان روجنموانان لسوریه دمترسیا کشتنه دنه. نتوان یگرت جیج آلی خواه داخواز جوالاتن در دورا سوریه کربو گود زودترین دم ده وان روجنموانان جی سوریه درخینن و داخواز جی همان ولاتان کربو گو پشوازی لوان روجنموانان بکن. بریان هاجی کمبند روجنموانان سوری داخوازا پاراستنا نزیکی 207 روجنموانان و چالاگوانان گلباشور سوری آسمانه جبر اپراسیون لشکری کربو. کمبند روجنموانان سوری راگهاند بو گو پرانیا کارمندن راگهاندن نچار بون گو بری خوبدن گوندوار قونت را و هجمار رکدن لباجار در البلد و گوندوار وی هاتنه دور پیچ کرن. لکردستان سوریه جی چکدارن پیده رگریه لکار روجنموانان دکن گو بدهان روجنموان هاتنه گرتن و بنچاف کرن و اشکنجه کرن و چندین کنال کردی کاروان هاتیه قدغه کرن لکردستان سوریه. لگوری راپورتن ناو دولتی سوریه دی پله 177 اشتواهی 108 ولاتی دلیسته ولاتن گو آزادی دیدن روجنموانان دیه. وەکو جیبجیکردنەکە ژێرێکەفتنا تورکی و رووسی رە ئیرۆ دەهێن باسان دەرباسی باژارۆکên فوعا و کەفرەیابوون ji bo veguhestina sivîl û çekdaran. Li gorî Korewangeha Sûriyeyê mafê mirovan belav kiriye de dora şêst basî derbasî her du bajarokan bûn ji bo veguhestina çekdar û sivîlên wî bajarî. Rewangehê her wiha da diyarkirin ku derdora 7000 sivîl wê ji her du bajarokan derkevin ku hemû jî ji pêkhateya Şîîne û alîgirê rejîma Sûriyê ne. Ev rêkeftin tê piştî ku Rûsya soz da Tirkiye کو باجاروک تر رفعته کو چکدارین ایرانی و سوریه دموکراتیک دیدنه نهارا دستی وی بکه هروها سربس بردانا بصدان جگرتین احرار شامین کو لجم رژیما سوریه نه. وزارت دربیا روسیا راگهاند که کریزا دربدران لسر سینور اردن بداوی هات ماریا زاخاروفا برزفکا وزارت دربیا ولات روسیه ده کنگرک روزنامه‌وانی دا راگهاند که کریزا دربدران سوریه لسر سینور اردن بداوی هاتی اونها و دکارن بیجن که تباهی کوچبران و گریان لسر مال و ملکن خو او جیل گوندوار پاریزگاه درعایه ددما بورید ده انجام ایریشکرنا رژیم اسد لسر گوندوار درعایه ین که دبن کنترل چکدارن اپوزیسیون سوریه دنه بهتر جه 300,000 کس سیویل برب سینور اردن کوچ بر ببون. وزارت بروانی روسیا راگهاند که آوان دست به وکرنا بنگهین ورگرتن و حواندنا دربدر و پنابرین سوریه لسوریه کرنه. وزارت بروانی روسیا راگهاند که ولات روسیه دست به وکرنا ناوندن و حواندن و بلافکرنا دربدر و پنابرین سوریه کرنه. دبیجه که کاریوان یه سرکه و اسان کرنا ورگرتنا پنابرین سوریه و نشتجی کرنا وان لدورین وان به. رخصتنا لبورین ناودولتی راگهاند که هفپیمانی ناودولتی لدیجی داعش تدابیر پیوست جبو پاراستنا سیویلان دما توبران داعش لرقای نستاندن. لگوری داخویانی رخصتنه که به صدام هفپیمانی ناودولتی گلک سیویل بونا قربانی و هفپیمانی برپرسارتی خواهل نگرت. اروها دا دیار کرن که هفپیمانی تو هول جبو لیکولین دوان بین پیکرنان ده نکرنه توی که بدهان راپورت و هجمار درباری وان بین پیکرنان جو آلی رخصتنین مافی مروان درکتن. رخصتنا سوریه دموکراتی سالوگار شست و یکی آدم ازراندنا خال واجاری قامش لووژان ده مراسم سالوگاری ده آلیان سیاسی کردی و دوره و نونرین رخصتن جواکا سیویل و کسایتی جواکی و روشن بیر و آلی آمده بود.
دو خرانات حاو اشي دو مولاد جبر ستمکاری و روش آلوزیا سر کردان را درباز دبود هات بجیکرین بشک مزن جی دیروکا کردان هاتیا وندا کرن و پرانیا دیروکا کو هاتیا پاراستن جی بریا دفکی بو لدورا کوچران یا دیریک جی وک نمونه بدفکی گلک دیروک هاتیا پاراستن دیروکا دفکی دناف کردا دا زنگینه لی پسپورن دیروک ناس و دیروک نویز دوین تا بویر و سرپیهات و آگاهی بدن برهو و یعنی زیکی راستی هل بجیرن. مام سعید بیگی جگوند قلدمانه. رهسپیک کوچر میرانه. تمنوی نیزیکی 100 سالانه. هن بویر و آگاهی جمره دبیجه و هن باوک کوچر میران دده ناس کرن. اسمی مزنه وانی او اسمی بیو ظلام اسمی بدرخان بک او مزنه ورسیه. اره علیا سینگو هنه تنابی سینگو ناس که مزنه سینگو. تزانی اوه دو اوه دیده ایسوا مالا بگوارا بیجن مالا بریم جانگیرا او مزنه ایسوان اوه سسی ارمدلا هاوی مزنه ارمدلا جراد گوتن اسماعیل ایب اوه هرشا عشیره رئیسینه یه دیده چزگا هنه بوتیوگا هنه علیوگا هنه برزی هنه اوه همه فرقه کشکن اوه حمد هاتن جمعه جوارد گوتن برکلی برکلی مالا پاشیتی در 5 قسمی اوجی 5 قسمی اسمین مزن بابگین کشک حمل دورا مالا پاشید گوتنی برکلی گلک جهوار ناوه و هاتنا گوهرتن نها ایلو هوزن عربا تیدنه او جه بخوا واره کوچر میران و کردانه ناوه ترکوچه علی قاسمانی گوتنی علی قاسمانی ناوه ربیعه گرکمبر قد بيجم تبدأ هرب من العراق بهشترو هاي قامصور هاي أب أردي كلاي هاي جيب باسقة هاي أب بندين هو أبا قراش هاي أب حمد بنابم تمام دشون حتى بدي قرقريا والله رشوا بقيت بدي ركعوينان الله يرشوا أبن أب بندين هم أب بندين في منطقيش تقول حتى خبيت شيء شنقاله أبايت نبي حمد وارد ميران بيرا بريم أخا ساريجا بيرا سيبو مالا خدعان تيدي فاكشن افريكن انزانت بيرا سيبو و بيرا روفي يه مالا ديابي صبيحة دیروکا نیزیک ده کوچر میران جیانا کوچری درباز دکرن لدشت و زوزانا با آزادی چونو هاتن دکرن چلو دوی ما سویدی آوا کرد چلو دوی چلو نهی قلدیمانی ما آوا کرد سیگرا چلو سی آوا کرد سرای جفا جرد گرزیرو برزه آوا کرد اوجی چلو دوی کلا سوری دام چلو سی آوا کرد ترخنزی چلو سی آوا بی حمزه بگجید به نویر آوا بی جزوزان سرحد و گرماوه و زوزان چراو و چمن چرچروکه تا بریا چیای شنگاله جهوار کوچر میرابون نها چند گند لدورا دیرکه کوچر میران جیانا خواله درباز کن لی اوینا زوزانا و کوپن هرکول و برفا چیای سیپان خلاته دبیرهاتن و جوات و کوچکن واده روژانه تین بیرانین جگند قلدمان احمد صوفی آرک خوندکارێکی کورد ji Rojavayê Kurdistanê bawernameya doktorat di şûnewarên rojhilatên kevnarde di beşê şûnewaran de li Zankoya Qahîraya paytexta Misrê bi dest anî. Li gorî agahiyên arkê xwendekarê Kurdiyê bi navê Rêber Abdelazîz Xelef ku bi xwe xelkê bajarê Qamişlo ye di vekolîneke xwe de ya bi navê Memlekeya Orkeş an goşahinşîna Orkeş ku niha bi girê mozatê naskirin bawernameya doktora di şûnewarên rojhilatên kevnarde li Zankoya Qahîraya paytexta Misrê bi dest xwe anî. Rêber pleya yekem de کالجا شوناواران ده لزانکویا شامی به دست خواه آنی بو و در فتا بردوام کرنا خوندنه لزانکویا قاهرای تا 6 سالان جراحاتیه پیشکش کرن. که ایرا 18 تیرمه سال 1933 گنده دریکا حمکوی کردستان و سوریه وکه شارداری به فرمی جالی حکومت سوریه و اتراگاندن پشتی و روژه هم بهن دریک برفره بو تابو باجر بهتر بزانین امید وی راپورتی ده تماشا بکن.
دروژێکی وەکو ئیرۆدا هەژدەهێ هەیڤە هەشتا ساڵە 1936 گوندێ دێرکێ وەکو باژار هاتە ژمارتن. گوندێ دێرکێ bi fermî bû navenda sereke ya Musteşarê Frensî li Sûrî. Wekû tête zanîn, berî wê dîrokê navendên fermî yê hikûmeta Osmanî yan ya Frensî li gundê endî werê bûn. Ji wê dîrokê ta wekû niha dêrikê pergala xwe ya gundîtiyê guhert û pergala bajarvaniyê wergirt. İsmaîl Hisên wekû neviyê yekemîn muxtarê dêrikê wiha li ser dêrikê diaxive. تقريبا كان كيما حسين هكا بابا اسماعيل هكا صالة تقريبا نقبة حصدوا شلية حصدوا بينجي هكا ديرك عبادية ديرك خرابة بو جنسي إنسان تيدا نبي يعني هكا أباكر مروضة فاتنا تيدا مثلا أباكرنا يبير مثلا هاتي ملع بشرحات مثلا أبي براي هبو إبراهيم هبو أحمد حسين هبو براي بنابون مثلا براي إسماعيل بون أفضل تيد حسين بون وبشترى مثلا مالا رمي موسى أو جب سمامي يبون رسول الله سلوه بسمامي يبون أفهموا بيرا هاتبون بشترى مثلا مالي مبقودة مالا مثلا خلفي أوسي مالا مثلا بلوي سلوه مالا فرمي ضورو أبجي بشترى بحارنا حمو هاتن قانا مثلا بابيري من أوجي هاتنا حاج محمد رمو مثلا أوجي حاج محمد رمي أوجي مثلا أوجي بيتالي أوجي هاتنا يعني تقريبا بشكل عام ديرك هارون تيدون. احمد عبد الغني وكو ملاكي ديرك دبيجا امو رزق الله انطون هذباش ما ديرك بهافرا كريا. وكان بعض ما عبد الرحمن عبد الغني قبل عبد الغني قلت عرض ديركي ندي كسي غريب. الابن اليجه كسي غريب ندير ام تربي هاتين ان شاء الله وسرشت غريبا ما عندنا كسي غريب. امو رزق الله انطون يجيبوني ديكين. رزق الله انطون وصل أنطون أصاد مراخب دمه بدمه بدي حجي ودمعت بدم فرشون زي فرشون حجي كتب المردي حجي زاني بلا برن شواري مالاوي أو برافا قد في عبد الغني جمس الله أنطون هو توعد دائما بدمه قو خدي حجي زاني أجي بدم ديراخه حجي بدي دورا كيفاته كيفاخوي تا ديري هيبه بأي مقابل خلا أنتم كسي نبي بلدان بي كسي نبي هروها دارا قدري داخو ياكرن صالا ديرك بوي باجار أمسو شاشة ما ديرك كريا جا صبري سعيد أو جي بالأصل جزيري بي وأم سو شاشة هاتن بين ملاكي ديركي امش عندي وري هاتن بين ام هاتن ديركي ديرك جوكا گوندكي بيني آباد بي ومجي آري كاري كر وخلكي مرا آري كاري كر وعرض هاتن فروتن وهات آبا كرن ومدرسة دا چه بين وحكمت جي هات لي بي خوي تقريبا تتكاري بيجي بشتي تشلادا هنگي دا امجي تدا ملاك بين وام تدا مكار ذكر بندانه اب اتفاقي نقمه موديري ده شي بي سر خاصه سر بند بينجي ما جو ابعد هنا ناي فروتج غريباره الا برضا الطرفين وقت هم هردو حاضر بن ام بكارم بفرشان ام هردو نراضي بن او بيع بطاله ناي او كانوا يا غايتها ما من باب تذهبي ابعد بفروتج اهل جهره روي ديرك ما تتكاري بيجي حمي ام اهل ديرك حمي هبدوك عائله ام حمي هبدو ناز ذكر بري هو فاشن صالح بوري ده بي يك مال نبي دير كده ام ناس نكر ما وناس نكربا ديرك وكو همو باجارو گوندي دفرد سالن شيستاده ناوي هاتا گوهرتنو تعريب كرن بو المالكيه لي ديرك اگر جدريكيه هاتبه يان ديركا حنكوبه يان ديركا حمكوبه هر ديركا و باجاركي كرد و كردستانيه جديركي احمد صوفي بله تماشاوان هجاب و کم گشتن داویان نوچین خود جارا کردن میسر نوچیان بیراود بینه. لعفرین زویه کی زیتونان جالی کسن نات و هات شوطاندن و اندزیارک جالی رژیم و هات گرتن. مالا ولاتیه کی باجار عفرین لگل اتومبیلاوی جالی دربدره که عرب و هات دزین. سرکرده کپیده دبیجه ارمان جوان گوهرتنا مجیه جواکیه نه گوهرتنا رژیم اسد.
وزارت دربه روسیه دبیجه کو کریزا دربدران لسر سینور اردن بداوی هات. به آلیکاریا تیم آرکه گشتان و چند جواره هاته پیشکش کرد. هر شاد باشه.